Yes, nkomeje kubaramutsa mwese mukomeje kudukurikira hano kuri Rwanda Media nkisanzwe ngarutse mu makuru agiye acaracara avugwa hano mu Rwanda, dore yuko ubungubu twageze muri siporo by'umwihariko byimbitse. Ubungubu tuyirimo neza, twaje neza cyane. Ndaje kugira ngo nguhe amakuru agiye atandukanye arimo kuvugwa hano mu Rwanda muri siporo, ndetse nkubwire abanyamakuru 10 hano mu Rwanda beza. Ese waba uzi amakipe bafana bakunda kandi bihebeye? Rero ndaje kugira ngo nkubwire ubwo rutonde abanyamakuru 10, nkubwire na facts zifatika uburyo n'amakipe yabo bakunda kandi bafana bihebeye. Ese wowe urabazi? Ese wowe abuzi ni abahe? Rero ndaje kugira ngo mbe bakubwira uko ari abanyamakuru 10 naje ko ngushira ku rutonde, maze mbagwe gatanu ku kandi n'amakipe y'abafana kandi bakunda bihebeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore yuko benshi muri iki gihe bagenda babigaragaza, ndetse aho byagiye bigaragara yuko abanyamakuru basigaye bajya mu makipe batafana kandi batanakunda ariko barimo gushakamo indonke. Ubwo rero bikomeje guteza saga cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko reka nze nkubwire ngo abanyamakuru 10, ese amakipe y'abafana nayahe kandi bihebeye? Nubwo bamwe bagenda bajijisha gake gake bagaragaza yuko batayafana, ariko ni na bamwe baba baragiye berura bagaragaza amakipe y'abafana kandi bihebeye bavugira inyuma ya mikoro, dore yuko hari na bamwe bagenda bayavuga kuri mikoro indani ku maradiyo bakoreraho cyangwa se ku mateleviziyo bakoreraho. Rero nihuse reka nze nkubwire yuko utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo kuhakora subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bibera hano kuri Rwanda Media. Noneho utarakora wowe wamaze gukora subscribe reba neza nimba warakanze kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu dusize hano kuri Rwanda Media kugira ngo bijye bikugeraho. Rero ndaje kugira ngo dukomeze nkwibwirira amakuru agiye avugwa hano hirya no hino mu Rwanda muri siporo, by'umwihariko nakubwiye yuko uyu munsi tugiye kugaruka ku banyamakuru 10 hano mu Rwanda n'amakipe yabo bakunda ndetse bihebeye. Ubwo rero reka nze mbe nguhereza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere hariho umusore bita Ruvuyanga Nkurunziza. Uyu musore witwa Emmanuel Nkurunziza Ruvuyanga akora kuri RBA, akora kuri Radio Rwanda nk'ibisanzwe mu kiganiro urubuga rw'imikino, agaragara akora ayobora ibiganiro, dore yuko ibindi mbere ikindi kintu yabaga ashobora yavugaga amakuru yo hanze y'ikibuga. Ubwo rero aho Lorenzo yamaze kuza kuri Radio Rwanda, uyu musore amakuru yo hanze y'ikibuga hose bisa nkaho Lorenzo yamaze kuba yafatisha, ntago yaza gukoramo. Ubwo rero ibintu by'ubusesenguzi ndetse n'ibindi kuvuga ibindi biganiro, kuvuga andi makuru atandukanye, bisa nkaho byagaragaye yuko uyu musore atajya abibasha neza, ahubwo ibintu wenda byo kuyobora ibiganiro mu rubuga rw'imikino nibyo ajya abasha, byibuze ajya abasha kugerageza. Ubwo rero nibyo bisanzwe akora mu rubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda. Ubwo rero akaba ari n'umuyobozi wungirije Kwizigira Jean Claude, dore yuko ari nawe Kwizigira ari nawe uyoboye aba basore mu rugo rw'imikino. Ubwo rero uyu musore akaba afana ikipe ya APR, dore yuko yagiye anabigaragaza we nta no kubihisha cyane, dore yuko no mu ngendo nyinshi APR yagiye ikora uyu mugabo yagiye ayiherekeza cyane hanze y'igihugu cy'u Rwanda mu mikino yayo itandukanye. Atagiye ayiherekeza cyane ni muri no minsi aho bagiye bahindura, ariko rero mu bindi bisanzwe mu yindi ngendo zose APR ajya ikora uyu mugabo Ruvuyanga Nkurunziza niwe bajyaga bajyana. Ubwo rero ku mwanya wa mbere tuhafite Ruvuyanga Nkurunziza akaba afana ikipe ya APR. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Sam Karenzi murabizi neza yuko akora kuri Fine FM. Ubwo rero Sam Karenzi we byifasha bite? Sam Karenzi murabizi neza yuko muri la Miss igura nigurisha mu bakinyi hano mu gihugu cy'u Rwanda nta wundi muntu watangazaga abakinyi binjiye mu ikipe ya APR keretse uyu mugabo Sam Karenzi, niyo wazaga kuba atangaza amakuru mbere y'abandi bose. Ubwo rero
Sam Karenzi byagaragaye yuko muri ino minsi ari we munyamakuru usigaye uraba hafi ikipe ya APR cyane kurusha abandi banyamakuru. Ese wakwibaza ngo Sam Karenzi akunda APR by'indani cyane cyangwa ni za ndonke baba bari mu gushaka mu ikipe by'indani? Ubwo rero Sam Karenzi rero byagiye bigaragara yuko nawe ari umunyamakuru ukunda kuba ikipe ya APR hafi kandi uba ayikurikirana by'umwihariko mu buryo bugiye butandukanye. Uno munyamakuru ukora kuri Fine FM twagere twimurutse cyane. Reka twite cyane nshaka kubatinza ku mwanya wa gatatu hariho Faustin Simbigaruka. Uyu we rwose yareruye kandi cyane. Uyu we binaragaragara kandi ngo yanarabatijwe. Ubwo rero ku mashusho agenda agaragara cyane anavuga, usanga uyu mugabo Faustin Simbigarukaho ni umufana w'ikipe ya Rayon Sport by'indani cyane, ndetse wanagiye anabigaragaza mu biganiro bye bigiye bitandukanye, ndetse ku mbuga nkoranyambaga ze ubona yuko yagiye abigaragaza aho Rayon Sport yagiye, ndetse n'ibirori bya Rayon Sport aba birimo. Dore yuko muri Ramis muri Rayon Sport bari mu Nyanza niwe wayoboraga ibiganiro, niwe wayoboye ibiganiro ku munsi wa nyuma. Ubwo rero Faustin Simbigarukaho ni umufana w'ikipe ya Rayon Sport by'indani, ni umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport by'indani, nubwo dore yuko badashaka kubigaragaza ariko we arabigaragaza kandi cyane. Reka twirukanke tugiye ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasangaho umunyamakuru witwa Mucyo Anta akora kuri Radio 10 akora mu kiganiro bita urukiko rw'imikino. Ubwo rero uyu musore wita Mucyo Anta muri no minsi asigaye agaragara avugira ikipe ya APR cyane, ndetse atanavugaho nabi. Bigaragara yuko nawe muri no minsi asigaye agaragaza cyane yuko anakunda ikipe ya APR, dore yuko we ntago bijya byihishira no ku mbuga nkoranyambaga bareba bagenda bamwibasira bamutuka yuko uyu mugabo agenda akunda ikipe ya APR cyane. Reka dukomeze ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga umusore bita Mugaragu David bo bita Mutaramu. Uyu mugabo rero akaba akora kuri RBA, ariko by'umwihariko akaba akora muri RTV muri televiziyo nyarwanda, ariko nubwo agenda agaruka no mu rwego rw'imikino gake ariko by'umwihariko akora kuri televiziyo nyarwanda hariya kuri RBA. Uyu musore rero Mugaragu David werutse no guherekeza ikipe ya APR, we byagiye bigaragara yuko agenda atanagaragaza cyane amakipe afana, ariko abantu be bo ku ruhande n'abantu be bamwegereye cyane bigaragara yuko uyu musore wavukiye hari Huye yihebeye ikipe ya APR. Reka dukomeze ku mwanya wa gatatu turasanga umusore bita Lorenzo Christian Musangamfura, umusore wahariye Musanze. Uyu musore uko byagiye bigaragara ndetse nuko n'amakuru tugenda dutohoza ku bantu bagiye babana nawe, uyu musore dusanga afana ndetse narihebeye ikipe ya Rayon Sport. Nubwo uyu musore atajya ajya indimi ndetse atajya ashobora guhishira ibibazo birimo kuvugwa kuri aya makipe yose ndetse no kuri Rayon Sport, we icyo yishe cyose ntago hambamo ibintu muri Rayon Sport bibi ngareke kubivuga, ariko ikipe uyu musore yaje kuba yihebera ni ikipe ya Rayon Sport. Ubwo rero reka dukomeze ku mwanya wa karindwi turaza kwasanga Rugangura Axel ni umunyamakuru w'umunyabwenge cyane ndetse ukunzwe n'abatari bacyane mu gihugu cy'u Rwanda, ariko w'umuhanga cyane ndetse ukundwa n'abanyamakuru bagenzi be bose. Nta umuntu wumva avuga Rugangura Axel uzi kogeza, ndetse twavuga yuko ari we mukonteta wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda, umuntu uzi kogeza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Haba n'ababishidikanyaho n'abogeza bose barakubwira yuko rero modo wacu ni Axel Rugangura. Ubwo rero Axel Rugangura nawe ukunda kugaragaza akunda kwihisha cyane nko kuvuga yuko ari umufana wa Kiyovu Sport, ariko Axel Rugangura ibyo byose aba yigiza nkana ndetse umuryango w'iwabo bose, dore yuko baje kuba batangaza yuko bihebeye ndetse banakuze bafana ikipe ya Rayon Sport. Ubwo rero uyu mugabo impamvu abarimo kuvuga yuko afana ikipe ya Kiyovu Sport aba ari gushaka umutekano we wihariye, ariko abantu benshi bamwe babazi yuko afana ikipe ya Kiyovu Sport, ariko uyu mugabo akunda ikipe ya Rayon Sport. Ubwo rero uyu mugabo nawe nuko byifashe, nawe keretse yuko we atajya avugwa cyane agaragara n'abavuga ibintu byinshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, we keretse yuko we
amagambo menshi uyumva arimo kuvuga ndetse arimo no kogeza umupira. Mu bindi bisanzwe ni umugabo uba wigirira amagambo make cyane. Ubwo rero reka tuze ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turaza kuhasanga umugabo umaze igihe mu itangazamakuru kandi unakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, uwo bita Kazungu Kereva, unakora kuri radio DC mu rukiko rw'imikino. Uyu mugabo Kazungu Kereva we nta nubwo abantu benshi birirwa bishidikanya, ni umugabo wanakoze mu ikipe ya APR, umugabo ukunda ikipe ya APR nubwo yivuyemo, ariko ntago akomeza kugaragaza yuko ayivugana nk'uko benshi bayivamo bakagenda bayivugana, ariko uyu mugabo we akomeza kugaragaza yuko akunda ikipe ya APR ndetse yihebeye. Ubwo rero uyu mugabo Kazungu Kereva akora kuri radio DC nawe nkuko twagiye dushakisha amakuru yacu byagaragaye yuko uyu mugabo nawe yihebeye ikipe ya APR. Turaje kuri Rigani Rugaju we rero ibyo kwitahuza biragoye, ariko twaje kuba tunakurikirana amakuru ndetse abantu babanye nabo hafi. Rigani Rugaju mbere bigaragara yuko yakurikiraga ikipe ya APR cyane, aho yagendaga avuga no mu biganiro bya yuko yagendaga muri za 2006. Rigani Rugaju yagendaga yirukanka kuri bisi y'ikipe ya APR abakinnyi babaga bagendamo, ndetse agasaba na rifuti kugira ngo ajye kuba yareba imikino y'ikipe irimo gukina. Ariko Rigani Rugaju yagereye kuri RBA byakomeje kugaragara yuko we atajya imbizi ibintu byose bibaye, atajya ayirengagiza ngo ashiremo amarangamutima. Anari cyo kintu abantu bashe kuba banamukundira cyane, banavuga yuko ari we musesenguzi wa mbere no mu gihugu cy'u Rwanda, kuko ni umuntu ukora ubusesenguzi akareka ibintu by'amarangamutima cyane, ahubwo agakora akazi nk'uko bikwiye. Anacyo cyatumye uyu musore aba yakundwa n'abanyarwanda benshi batari bake. Uyu mugabo rero byagaragaye yuko uyu musore yakuze akunda ikipe ya APR, ariko ntibimubuza kuvugisha ukuri. Rigani Rugaju bigaragara yuko muri no minsi aho yakundaga kuvuga cyane ku ikipe ya Rayon Sport, dore yuko Rigani Rugaju asigaye abona amakuru neza mu ikipe ya Rayon Sport, aho yabereye inshuti n'uyu mugabo ukora mu ikipe ya Rayon Sport, uwo bita Ngabo Robin, akaba ari n'umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport. Mbese umaze kumva urutonde rw'abantu 9, urumva yuko uwa 10 yaba arinde. Ese yaba akora ku radio cyangwa se yaba afana iyihe kipe? Muri comment uze kuba utwandikira utubwira ati njye ku mwanya wa 10 nashiraho uyu nguye, cyangwa utubwira ati kurikije uko ubibona nawe ukurikije uko ubizi ndumva nanjye top 10 nakora ari ngiyi. Uze kubitwandikira muri komenti kugira ngo tugende dusangira amakuru ndetse tugende dusangira n'ibitekerezo. Rero ku mwanya wa 10 hariho umugabo witwa Kwizigira Jean Claude. Ni umugabo utajya uburawe kuvuga ibirimo kubera muri aya makipe yose yombi, kandi ni umugabo utajya ukoresha amarangamutima. Ariko Kwizigira Jean Claude kumenya ikipe afana byakugora, ariko dore yuko uyu mugabo yakuriye hariya ihuye, ariko agenda agaragaza yuko we yikundira ikipe ya Mivese, ikipe ya Mukura Victory Sport. Ese wowe urimo kutwumva urumva Kwizigira Jean Claude muri kipe ya APR ndetse n'ikipe ya Sport ashobora kubafana ihe ekipe? Ubwo rero uze kuba twandikira muri comment kugira ngo uze kuba utusangiza igitekerezo cyawe, utubwire mbese byabyifashe bite. Rero amakuru nari mbafitiye muri abo banyamakuru 10 nyarwanda ndetse n'amakipe bafana mu gihugu cy'u Rwanda nawo ngabo. Ubwo rero nawe uze kuba uduha top 10 yawe muri comment kugira ngo uze kudusangiza urutonde nawe waba uzi rw'abanyamakuru 10 hano mu Rwanda bafana amakipe yabo kandi bihebeye. Ubwo rero wowe wadukurikiye kuva mu kiganiro cyatangira kugera ubu ngubu tugisoje, ndagushimiye cyane. Wowe ufunguye ugahita utarutse ukagera ahangaha, ndetse wamaze gukora subscribe, ndetse wamaze no gukora like, share, ndetse nawe turakora subscribe. Uyu mwanya mwiza wo wakora subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye biba hano kuri Rwanda Media. Rero mwese twabanye muri kiganiro ndabashimiye cyane.